Драги гледачи, добар ден! Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. А мене ми е особено чест што денеска имам за чест да ви ја најавам, ја би кажал дека можеби, ако не и сигурно, најдобриот стендап мајстор, стендап комичар на Балканот, Марина Орсак, ни доаѓа од Хрватска. Добар ден! Хвала ти, добар дан. Добар дан! Како си? Evo, super sam. Imaš dobru energiju, pa sam odmah lakše i bolje. Па ја примам од тебе. Мило ми е. Прв пат гостуваш во македонско шоу, значи нешто таква работа или си била во македонска емисија, подкаст? Nisam bila u podcastu, ovo mi je prvi makedonski podcast. Баш ми е мило. Еве, имаме чест што прв пат ќе ни гостува токму на нас. Во Македонија, прв пат си во демократски импулс. Имаше стендап во Македонија, како помина? Pa jučer sam imala stand-up nastup i nije mi bio prvi, nego negdje treći ili četvrti, ali da, nastupala sam i jako volim nastupati u Makedoniji i moram priznati da jučer je publika bila, ne znam, evo, ko da ju je Oliver platio da bude toliko dobra i toliko super raspoložena, ali hvala Bogu, znam da ga ju nije platio, tako da stvarno je predivno nastupati u Makedoniji. Баш ми е мило што ти се допаѓа. Како што спомна, не ти е прв пат, ти колку беше абсурдно во 2005 година во Хрватска да објаснуваш што е тоа стендап? Ти започна со стендапот? Pa da, ja sam među prvih 5 stand-up komičara i komičarki, odnosno prva ženska stand-up komičarka i nažalost dugo sam i bila jedina. I kada smo počinjali, upravo to, morali smo svima objašnjavati šta je stand-up, kako se to izvodi, kako se to radi. Kada smo zvali klubove da hoćemo nastupat, onda su nam kao, aha, mi da to i platimo. Ja kao, pa da, to nam je kao posao, naplatili, ne morate vi platiti, naplatit ćemo ulaznice i to, što, molim, moj mali kad popije 3 pive nasmijava cijeli kafić, što ću ja vas zvati, tako to, i bilo nam je probijanje dosta apsurdno objašnjavati, a opet nije apsurdno s obzirom da je prvi puta nekakva takva stvar i zapravo smo svaki nastup počinjali sa objašnjavanjem šta je točno stand-up komedija, kako se treba publika ponašati kako i mi, a i dan danas zna imat publike koje su prvi puta ikad u životu na stand-upu, pa opet moramo ispočetka objašnjavati. И колку долго тоа траеше објаснување, колку додека го пробиеш ледот, колку, дали година, дали може повеќе? Pa mislim, sad je trebalo nam je recimo negdje 3-4 godine da otprilike nekako educiramo publiku, ali kao što rekoh, i dan danas se zna dogoditi da moraš ispočetka objasniti šta je stand-up, ali da probijemo skroz do krajnjih granica i to je da počnemo biti u kazalištima, to trebalo jedno 6 do 7 godina. Znači prije sam ja klub otvorila stand-up komedije prvi na Balkanu, nego što smo uspjeli objasniti kulturnim centrima i tako to točno šta je stand-up. Ali mislim da sada, evo 20 godina nakon, s obzirom da se u Hrvatskoj producira preko 550 nastupa godišnje, mislim da je apsolutno svima jasno, a opet se ponovo nalazimo u situaciji, s obzirom da su neke druge struje počele biti sada popularne, opet se nalazimo u situaciji gdje ponovo ispočetka moramo objašnjavati, ne, nije to stand-up, nego ovo i tako. Marina, дали мислиш, конкретно во Македонија, моментално според мене Македонија ги живее најдобрите моменти во стендапот. Дали е тоа така и во Хрватска? Можеби. Kako to misliš? Најболе године живи Македонија сада за стендап. Дали е тако и код вас? Pa kod nas, kao što rekoh, Благодарение на стендап Македонија, кај нас. Ja mislim osobno da je, evo, i neka se niko ne uvrijedi, ali trenutno stand-up comedy scena u Hrvatskoj je najjača scena u regiji, a i šire moram priznati, i trenutno stand-up komedija apsolutno cvate. Mislim da su najbolje godine za stand-up komediju u Hrvatskoj bile prije pandemije i možda još malo prije, iz tog razloga što sada je popularnost toga toliko porasla i sa društvenim mrežama koje su zapravo uništile točno ono što je stand-up, jer danas recimo svaka šuša misli da je stand-up komičar i opet prolazimo nekakve te, tako da ne znam, mislim da je najdivnije i najidealnije vrijeme za stand-up komediju
ako pitaš mene osobno, je bilo prvih 10 godina kada smo stvarali, kada smo svi bili zajedno, kada smo bili velika obitelj i tako to. A što se tiče baš same stand-up komedije kao takve, da, mislim da trenutno pune se ogromne dvorane, jako puno stranih komičara je sada otkrilo Hrvatsku kao i Balkan, kao scenu i kao publiku, tako da, mislim da je u današnje vrijeme je stand-up eksplodirao svugdje na Balkanu. Помисли, например, некогаш дека ова нема да успее, нема шанси да успее, на почетоците. Pa na početku, da sam tako mislila, ne bi sigurno stvorila cijelu scenu kao što jesam. Da li mi je prošlo kroz glavu milijardu puta, nema šanse da će ovo proći, to je sigurno, ali nekako sam od uvijek vjerovala, kao što su me kolege cijelo vrijeme zafrkavale, ono što ja naumim, to ću ja i ostvariti. I onda ti je meni bilo kao, vidi ovaj prostor, tu ćemo nastupati sljedeće godine, i onda su svi bili oko mene, ma nema šanse Marina, ima šanse, sad ćeš vidjeti. Tako da, ako mi je ikad i prošlo kroz glavu nema šanse, to mi je samo u meni probudilo inat da dokažem samoj sebi da apsolutno ima šanse. Значи ти практично ја создаде комедијата во Хрватска. Како функционираше студио Смјеха? Pa Studio Smijeh je samo bio jedan mali segment unutar stvaranja cijele stand-up comedy scene. Dakle, scena se ne bi razvila i stvorila da je ostalo, mi kad smo počeli, bilo nas je samo 5. Nas 5 stand-up komičara. I kolege su htjeli da nas ostane samo 5. 5 komičari ili 5 ženi? Ne, 5, ja plus Ukupno. 4. Da, ja plus 4 muškarca. I oni su stvarno htjeli da nas ostane samo 5. Kao nemoj da mi vladamo scenom. Međutim, ja sam vrlo brzo shvatila da neće se scena razvijati, tako će biti samo nas 5. I da što je bolja konkurencija, to smo i mi bolji. I onda sam namjerno pod navodnicima počela stvarati konkurenciju. Tako da prvo sam pokrenula open mic večeri, znači večeri otvorenog mikrofona, gdje može se prijaviti tko god hoće i publika bira pobjednika. Paralelno uz to su išle radionice besplatne za one koji se žele baviti stand-up komedijom. A Studio Smijeha zapravo mislim da je bio najveći alat za razvijanje komičara. I ono što su komičari koji su bili rezidenti Studija Smijeha dobili, to nisu dobili ni jedni komičari na Balkanu, a boga mi koliko sad shvaćam po putovanjima okolo po svijetu, niko niti u svijetu. Jer ono što su oni dobili je kako bi se, znači moj zadatak njima, recimo to tako, ali stajalo je u ugovoru, da svako mora pisati 15 minuta novog teksta svaki mjesec. I onda bi izvodili jednomjesečno, to jest svaki mjesec bi išao novi tekst i onda bi se taj tekst raspoređivao u tematske predstave koje su isto išle tako tokom mjeseca u Studiju Smijeha uz goste iz Srbije i to sve. Tako da zapravo su svi komičari dobili mogućnost da imaju između 10 do 20-25 nastupa mjesečno, što je zapravo najveća radionica koju možeš dobiti, jer koliko god ja objasnila točno šta je stand-up i napravila teoriju i tako to sve, dok nisi na sceni i dok ne nastupaš, ja ti ne mogu pomagati. Znači ja kad siđeš sa scene, onda vidiš ovo ovako, a i publika je najbolji pokazatelj da to ide. Tako da, tako je funkcionirao Studio Smijeha, da je zapravo omogućavao svim rezidentima da imaju uz klub i izvan kluba između 10 do 15-20 nastupa mjesečno. I funkcionirao je tako da sam ja umirala od posla. Ne mi se posmijeha. Da, ne, od posla i nažalost ono što je bilo teško je što sam vrlo brzo shvatila da ja radim za sve, a svi rade za sebe. Tako da je Studio Smijeha funkcionirao tako da ja dođem ujutro, operem WC, posložim dvoranu, onda sjednem za kompjuter, odradim marketing, PR, rezervacije, sve mailove što treba i tako to. Onda dođe večer, pa onda se sjednem na blagajnu, prodajem ulaznice, pa onda dođe ljudi koji su na šanku. Onda glumim. I onda još izađem na pozornicu, tako je, i vodim program i tako to sve. Ali je jako kvalitetno funkcionirao 10 godina, 6 dana u tjednu smo imali program i od stand-upa do kvizova i tako svačeg nečeg i zapravo sam jako ponosna na taj projekt jer je bio prvi i jedini stand-up comedy klub, isključivo samo stand-up comedy klub na Balkanu i ostao je evo do dan danas kao jedini isključivo stand-up comedy klub na Balkanu. Добро, но што беше впрочем најтешко? Да се насмеат Хрватите
ili da se organizira cijeli taj sistem? Pa mislim da se organizira cijeli sistem, jer koliko god je teško nasmijati ljude, uvijek kažu da je stand-up komedija najteža izvođačka disciplina, jer je puno lakše rasplakati i rastužiti nekoga nego ga nasmijati. Ali svejedno kada tebi to nekako dolazi prirodno i ako imaš neki taj funny bone, kako ga zovu, nije toliko teško nasmijati ljude, jer stand-up komedija je prirodna disciplina. Ti si iskren na pozornici. Ono što si u privatnom životu, to si i na pozornici i kada ljudi osjete tvoju iskrenost i tvoju energiju, nije to toliko teško nasmijati ljude. Uostalom, ti si sam na pozornici. Ono što stvari čini teškim i kompliciranim, kao što je organizacija, su ljudi koje ti trebaš organizirati. Dakle, publika je puno manji problem od ego tripa i od svih ljudi koje ti moraš organizirati. I cijeli taj sistem i sustav, voditi to, biti mentorica, mama, kolegica, direktorica, je to sve skupa svima njima i držati sve te konce u rukama, mislim da je to apsolutno puno teže nego nasmijati ljude. Marina, da li, na primjer, se družiš so stand-up komičarите новите od Hrvatska? Da li se oni svesni дека, впрочем, тия создаде тая сцена? Da li ti se благодарни, na primjer? Da. Pa nažalost ja mislim da apsolutno nisu svjesni svega što je trebalo s moje strane uložiti se u to da bi danas scena bila na razini kojoj je. Isto tako mislim da se dosta, naravno ne svi, ali neću nikog imenovati, ali ne govorimo svima, ali nažalost većina ih je sram što jedna žena stoji iza njihovih karijera. Ipak živimo na Balkanu, budemo realni. I tako da mislim da niti ne cijene dovoljno taj trud. Zahvalio mi se niko nikad nije, niti to ne očekujem da će se dogoditi. Jedino što sam se nadala nekada će možda to, da ću neki respekt dobiti ili poštovanje, ali nažalost niti to. Mislim da je jako puno ega uključeno, kao i u svaku izvođačku disciplinu i scenu, od pjevačke, glumačke i tako to. Stand-up je opet malo, jer ipak si ti sam gore na pozornici, nema ljudi oko tebe i onda tu vjerujem da može ego čak i više rasti. I stvari koje sam ja radila krivo u toj cijeloj priči, a svi smo ljudi, svi griješimo, mislim da nisu toliko grozne da bi se danas našli na razini u kojoj se neki prave kao da ja nikad u životu nisam postojala u njihovim životima, a bili su kod mene 5 godina, 6, 10 i tako to sve skupa, što nije mali broj godina, ali moram priznati da najviše zapravo boli i smeta oni koji su mi se doslovno, i ispričavam se na izrazu sada trenutno, ali uvlačili u dupe uvlačili u dupe svakodnevno godinama, grlili me i ne znam šta sve ne, da se danas prave da, i čak ne samo da se prave da nisam postojala, nego čak me odluče javno i vrijeđat, bez da sam ja njima ništa grozno napravila, tako da mislim da taj dio možda najviše nekako ne boli, nego je najveće razočarenje, ali opet svi znamo da su ljudi u konačnici ne tako dobri. A zašto misliš da je to? Zašto oni go prava to? A pa, kao što rekao, ne da mi se imenovati jer ja nisam, vratit ću ja na svoj način javno određene stvari, ali nekako, ne znam, zaista ne znam koji je problem. Da li je to što sam žena, da li je to što sam gej, da li je to što je sramota, da li je to što sramota što ipak stoji neko iza njihovih leđa i što ih je neko godinama stvarao, pružao im prilike i tako to. Recimo, jedan od najvećih, najpopularnijih komičara danas koji zapravo niti ne radi sadržajno stand-up kao tako. Njega sam i hranila i obukla milijardu puta za nastupe jer nije imao novaca za odjeću i to sve. Ali dobro, gle, mislim, ali danas karma je, ne poznaje. Da, ali karma is a bitch, a mogu i ja biti isto tako s vremena na vrijeme, i koliko god neko kaže ma pusti govno da ne smrdi još više, nekad zaista trebaš vratiti, tako da ja ću naći način kako da to, i da me se nije diralo javno, možda ne bi, ali s obzirom da su odlučili neki to javno raditi, onda ću ja morati vratiti. A ovo ostalo, gle, nekako ću to sve
u zen i zapravo najbitnije je da se trenutno fokusiram na sebe i na svoju karijeru, jer ono što sam možda najgluplje napravila tokom zadnjih 20 godina je što sam se jako fokusirala na tuđe karijere, stvaranje scene, mentoriranje i tako to, umjesto sam se bavila svojom vlastitom karijerom i dugoročno nekad možda mi neće biti žao, jer jako je bilo inspirativno i jako je bilo lijepo stvarati povijest, jer zapravo da, određena povijest je stvorena i to me nekako guralo cijelo me naprijed i nisam uopće stigla procesuirati te noževe u leđa i tako to. Će ostane misterija za koga zboruva? Ma neka ostane misterija. Ma mislim 20 i nešto komičara sam odgojila, recimo to tako, i većina je u tom istom momentu i fazi gdje, evo, meni dan danas nije jasno, ja znam koje stvari sam je radila krivo, što kao što rekoh, ne bi rekla da su bile toliko grozne, da evo recimo dođe do takvog segmenta da se možda meni ide javno vrijeđati ili da mi se ne izrazi sućut kada izgubim roditelja koji je isto tako i njima pomagao kao i ja i tako to, ali ono, kao što rekoh, karma is a bitch i kad neko gore to vidi sve, kako bi rekli neki naši poznati ljudi, pa jednog lijepog dana će se možda to... Marina, što je poteško? Da budeš iskren ili da nasmeješ ulje? Pa ja mislim da po iskustvu mislim da je teže ljudima biti iskren i to je recimo ono što, kad smo već pričali o ovoj prošloj temi, to je ono što mi je zapravo najgore, što nisam vidjela i nisam uspjela shvatiti točno te neiskrene zagrljaje, uvlačenje dupe i tako to sve. Meni osobno nije niti jedno niti drugo, odnosno ne mogu reći da mi jedno ili drugo teže, jer iskrena sam na pozornici, nemam dlake na jeziku i mislim da je također i to dodatna u javnom svijetu crvenih tepiha i letećih pusica, kako ih ja volim zvati, ono gdje se ne dotakneš uopće nego to. Mislim da nekako tu možda sam isto preiskrena i meni se na licu vidi sve. I onda ne mogu ići negdje na neka događanja kao da, super, kad vidi mi se na faci da... Ništa nije super. Da, ali samo da ti ispravim, duhovit ili iskren, jer biti smiješan je vrlo lako. I ono što sam ja uvijek govorila ljudima, ja bi radije da se ljudi smiju sa tobom, a ne tebi. I tu je razlika u biti duhovit i biti smiješan. Kad si smiješan, onda se ljudi smiju tebi, a kad si duhovit, onda se smiju sa tobom. Tako da mislim da je zapravo teško je biti duhovit, teško je biti iskren, pogotovo u današnjem svijetu, ali nekako ako ostaneš iskren, true to yourself, iskren samom sebi, onda ćeš biti takav, a ako to ljudi oko tebe shvate dobro, ako ne, šta sad? Da, ti si секогаш така на сцената искрена и потоа се препознаваш. Но каде завршува, например, шегата, а почнува исповедта? Pa mislim da je to zapravo usko povezano ovisno o šali koju pričaš. Ako pričaš nekakvu kritiku društva ili ako pričaš nekakvu šalu koju si tek sada izmislio, koja je možda blesava, koja nema veze, koja je hiperbolizirana ili koja je imaginarna stvar ili tako to, jer ima različitih vrsta šala, naravno. Da. Ali što se tiče ispovesti, ja bi recimo osobno rekla da je nama svaki stand-up nastup i svaki izlaz neka vrsta ispovijesti. I za većinu nas vjerujem da se to je liječenje naših frustracija i da se ne bavimo stand-upom, možda bi završili u nekoj instituciji, u nekoj instituciji na lijekovima i zapravo imamo sreću što imamo talenat da ljudi nama plaćaju da mi izbacujemo svoje frustracije, a ne mi psihologu da plaćamo da izbacujemo svoje frustracije. Tako da, pretvoriti nešto što bi ti zapravo trebao psihologu plaćati da te sluša, pretvoriti to u nešto što tebi donosi novce je stvarno privilegija i da, zapravo ću uvijek smatrati činjenicu da imaš talent, da nasmijavaš ljude i da se baviš stand-up komedijom je zaista privilegija i to mi je žao što dosta kolega, ne samo na hrvatskoj sceni nego i šire, ne vidi da privilegija je imati to. Znači, raditi posao koji voliš i od toga zarađivati, pogotovo kad je taj posao
da ti nasmijavaš ljude i da njima uljepšavaš dane ili humorom još bolje mijenjaš svijest ili nešto slično tome. Znači svaki jutro kad se probudim sam jako, jako zahvalna svemiru što to mogu. Ti imaš mnogo nagради. Дали наградите, впрочем, ти ја променија кариерата, например? Pa nažalost nije, jer je moja karijera, sad da li je to bila greška ili ne, ali moja karijera je od 2010. nadalje definirana mojom seksualnom orijentacijom i nažalost nekako i medijima i većini publike, naravno neću reći svoj publici, jer hvala Bogu postoji još publika koja me jako, jako voli, cijeni i dolazi na nastupe, ali većini ili možda manjina, ali su glasniji, recimo to tako, sam ja prvo gej i onda sve ostalo, a zapravo ne razumiju da sam ja sve ostalo pa i to. Tako da mislim da mi je to definiralo nekako karijeru i da su nagrade apsolutno nekakav podnaslov cijele priče koju ne doživljavaju ljudi na Balkanu. Da sam negdje vani i da sam muško, sigurno bi moje nagrade definirale, jer recimo doći u top 10 komičara svijeta i pobijediti među 30,000 prijavljenih komičara stvarno nije mala stvar. Ali eto, to nije bitno jer sam ja gej. Tako da i prva nagrada publike, recimo, mislim da mi je možda čak to i najdraža nagrada na Land festivalu, prva nagrada publike, jer ipak je onda to publika birala, a ne nekakvi stručnjaci ili nešto to. Ali da, nisu mi promijenile karijeru, niti su mene promijenile, jer ego mi je isti bio kakav je i sada, tako da. Зборуваш општо за регионот или конкретно за Хрватска, што спомнавме дека сум геј и спомна дека... Pa konkretno za Hrvatsku, ali eto i sa jučerašnjim nastupom smo... Gde имаш више наступал? U Hrvatskoj ili... Pa ne, najviše nastupa sigurno imam u Hrvatskoj, ali sve te nastupe ja sama produciram i za sebe i za ostale, tako da sam pustila da neko drugi to producira, vjerojatno ih ne bi imala toliko. Nažalost, nemam toliko prilika na raznim emisijama i tako tu mi je jako žao, ali kada govorim to za LGBT, najviše u Hrvatskoj, ali evo, kao što smo shvatili po reklamiranju jučerašnjeg nastupa u Skopju, što mi je Oliver rekao, da je morao brisati preko 150 homofobnih komentara. Da, očigledno se to proširilo na cijelu regiju i zato je zapravo lijepo trenutno, spomenut ćemo i to kasnije, trenutno sam se preselila u Nizozemsku i jako je lijepo živjeti gdje je to apsolutno nebitno, gdje je bitno samo tvoj životopis, rad, energija i ono što si postigao i jako je refreshing tako nešto doživljavati. Da li misliš дека најдобрите комичари мора да носат тага во себе или тагата доаѓа впрочем од ударите од животот? Pa ne mislim da trebaju nositi tugu u sebi. Ono što je nažalost nekako u svijetu postavljeno kao da su svi komičari zapravo depresivni ljudi. Mislim da nisu nužno od starta depresivni. Mislim da su depresivni oni koji, evo recimo da se referiramo na Robin Williamsa, dakle on je taj koji je sam sebi oduzeo život i to. Mislim da kasnije postaju depresivni jer ljudi ne shvaćaju, znači odraditi 1.5 do 2 stand-up komedije sam na pozornici, to je kao da si otrčao maraton, recimo, energetski, a energetski u sebi, na van, ti daješ ljudima 200% od sebe i ako nemaš nakon toga nekoga ko će ti to vratiti natrag, tu energiju, ne feedback, nego nakon cijelog nastupa, to što ti ljudi plješću i to sve, to je prekrasna energija, napunite sve to skupa, ali ako nakon nastupa nemaš nikoga ko ti vrati, i ja mislim da se recimo, pogotovo Robin Williamsu i svim popularnim komičarima dogodi to da oni više ne znaju da li su im prijatelji zbog toga što su oni to što jesu poznati i tu možda nastaje problem. Znači ja imam prijatelje svoje koji su mi bili najbolji prijatelji prije nego što sam se ja počela baviti stand-up komedijom, imam tu sreću, imam prekrasnu suprugu koja mi apsolutno svoju energiju vrati natrag i mi smo imali u Hrvatskoj i na Balkanu sreću
što kad smo počinjali smo svi imali jedni druge i zajedno smo stvarali i onda nakon nastupa u backstage-u si uvijek se družio i ho i onda nam je uvijek bilo kao pa nema šta, kako ćeš postati depresivan. A recimo kada se desi nekakva tuga ili neki teški događaj, ako imaš dovoljno znanja i kvalitete da to procesuiraš ponovo kroz humor i kroz određene nastupe, to je zaista rehabilitacijski za nas. Evo recimo, reći ću ti jednu situaciju koju volim ponavljati, iako ju nisam, dugo ju nisam pričala javno, jer sam se bojala da će me ponovo neko ići osuditi, ali jedna od situacija koja se dogodila, dakle, Aleksandar Perišić iz Srbije i ja imamo predstavu koja se zove Kaj bre. I imali smo rasprodanu predstavu u Splitu 2015. u jednom trenutku, u jednu subotu. U petak je bio Zagreb nastup i on je spavao kod mene. U subotu jutro se budimo kod mene i trebamo krenuti autobusom za Split. Nastup je rasprodan, tako da otkazivanje tog nastupa nije baš najlakša stvar. Međutim, meni to jutro u 8 sati javljaju da mi je tata umro od moždanog udara. I s obzirom da je subota, niti sprovod, niti ništa se neće dogoditi prije ponedjeljka. I moja mama u tom trenutku, koja je rastavljena od mog tate i sve, ali mi javlja, gle Marina, mi ćemo biti uz baku, tatinu mamu, mi ćemo biti uz baku i tako to, ti nemaš trenutno šta raditi ovdje do ponedjeljka, dok ne dobijemo tijelo i to sve skupa bla bla. Odi sa Aleksandrom za Split, najbolja prijateljica ti živi u Dubrovniku, doći će ona do Splita, pa ako, da to nekako procesuiraš, da te to nekako utješi i to sve. Što se tiče nastupa, baš te briga, neka ide Aleksandar sam i to. I sad mi se vozimo za Split i Aleksandar je sa mnom u busu i on mi govori, gleko, ja ću nastupat solo ako treba. Rekao, nema problema, rekao, ali ljudi su platili za kaj bre, znači hrvatsko-srpski odnosi i to sve, vidjet ćemo kako to ispadne, ja trenutno nisam spremna, apsolutno nisam spremna za nastup, ali idemo skupa tamo. Dok smo se vozili u autobusu su već počele neki znakovi, recimo, ja bi to tako rekla, jer moj tata je također cijeli svoj život pričao viceve u društvu, nasmijavao ljude, jako je volio to što im se ja bavim. I kako smo došli u Split, moj tata se zvao Marijan, kako smo došli u Split, sjeli smo se na ručak negdje, došla je moja najbolja prijateljica, 3 minute nakon toga, 2 ljudi sviraju na gitari stol do. I mi smo se sjeli i počeli pričat. Neko vrijeme nakon toga njih 2 kreću svirat Marijane, i mi ovak sjedimo, rekao, ozbiljno. What are the odds? Kao, ozbiljno. I tu se već nešto počnemo kao malo smijat, kao pogledamo, ne mogu vjerovati koliko svemir ti javlja, kao neke stvari. Dolazi organizator tog nastupa po nas i kao, ok, vode nas u smješte prije nastupa. Rekao, super, di smo smješteni? Na Marijanu, to je planina iznad Splita. I ja kao, molim, na Marijanu ste smješteni? Ozbiljno. Kao, ne mogu vjerovati. I nekako do samog nastupa, ja ne mogu reći da sam bila dobro, znači niko nije dobro, ali nekako se energetski sve, ne znam. I onda smo se Aleksandar i ja dogovorili, kako sam ja prva u Hrvatskoj, kad je Kaj bre, a on je prvi u Srbiji, da se ja popnem ipak gore, jer nastupi, kao što rekao, zaista nam jesu rehabilitacijski i on će biti pored pozornice. Ako u bilo kojem trenutku ja osjetim odnosno ja osjetim da ne mogu, da samo najavim njega i on će preuzeti dalje, taman da je prošlo samo 2 minute. Ja sam skupila snage, popela sam se na pozornicu i kako sam izgovorila jednu foru, drugu i dobila taj smijeh od publike, i ja neću nikada moći objasniti tu energiju, ali kao da se tata stvorio pored mene, uopće ti to ne mogu opisati. I ja sam odradila cijeli nastup i bez obzira što ja zaista imala sam sreće i privilegije da sam jedino žensko, tako da ja zaista sam skupila preko 4000 nastupa u ovih 20 godina. Taj nastup ću definitivno govoriti do kraja svog života da spada u top 5 mojih nastupa ikada u karijeri. Znači, to je bilo toliko katarzično i ja dan danas ne mogu opisati to sve što se dogodilo i ne znam, nekako mislim da bi moj tata bio jako sretan na način na koji sam se oprostila od njega, ako to ima smisla. Sigurno. Tako da li trebaju nositi tugu u sebi? Apsolutno ne,
ali da bi trebali moći kvalitetno procesuirati tugu, apsolutno da. Вау, каква прича. Буквално ме остави без текст. Da, hvala. Дали тоа можеби ти беше најтешкиот настап? Pa mislim da definitivno je bio jedan od najtežih nastupa definitivno. Kada nažalost sam ostala bez majke, onda jednostavno nisam, s obzirom da je mama bila puno veći faktor u mom životu, sljedećih nekoliko mjeseci nisam uopće bila u stanju funkcionirati, a kamoli se popest na pozornicu. Iako sam 3 tjedna nakon toga bila u Sloveniji na Punch festivalu i taj mi je možda bio i još teži, ali sam samo vodila program. Ali definitivno bi ovaj spadao sigurno u osim što je u top 5 najboljih nastupa, isto tako je u top 3 najtežih nastupa. Сега би сакал да те запрашам едно интересно прашање што за мене стварно е нешто што понекогаш кога ќе зборувам со повеќе стендап комичари, знаеш дека јас правам стендап, поделени се мислењата. Дали, например, според тебе, постои тема што никогаш не би се шегувала на таа тема? Јас, ако се запрашам, например, јас не би се шегувал со луѓето што имаат проблеми со говорот. Дали, например, ти мислиш дека треба да има некоја си таква тема или буквално all-in? Sad, jako je škakljivo to pitanje, pogotovo imali smo situaciju u Hrvatskoj gdje se jedan komičar šalio oko silovanja. Ovako, smatram da se apsolutno o svemu može pričat, samo je jako bitno iz kojeg ugla ćeš pristupiti toj temi. Dakle, ne postoji tema koja je tabu, ali ono što definitivno treba postojati kod svakog stand-up komičara je društvena odgovornost na pozornici. Jer uspjet nasmijati jako puno ljudi svojim energijom, mozgom i načinom razmišljanja je određena velika moć. A kao što je Spider-Man rekao, with a great power comes a great responsibility. I moraš zaista jako paziti, jer neko iz publike bi mogao pomisliti, recimo kada se znaju kolege, pa im ja kažem, rekao, aj nemoj se sprdat na taj način sa zlostavljanjem žena. Ako ćeš pristupiti tome osuđujući, a opet se šaliti, ok, ali samo tako se sprdat s tim, jer neki muškarac će umrijeti od smijeha, doći će doma, udarit će svoju ženu i reći će, pa šta, pa je li ovaj rekao da je to smiješno? Tako da ne postoji tema o kojoj se ne bi trebalo šaliti, ali treba postojati društvena odgovornost i paziti na način na koji pristupaš. Dakle, recimo, evo, apropo tog silovanja, nije smiješno reći joj, sad ne znam, karikiram, žene bi trebale biti sretne što ih neko siluje jer nikad ne bi inače imale seksa, to je znači idiotski, a opet ja sam se šalila sa silovanjem i to samo na način gdje me smeta kakva pitanja se postavljaju ženi, kao da li ste izazivali, da li ste nosili kratko, to, zašto nemamo ta ista pitanja za ostale zločine? Kada nekom provale u auto, jeste ostavili otvorene prozore, jeste izazivali, jeste ostavili 10 eura na šajbi i tako neko fore. Tako da, razumiješ, samo je pitanje iz kojeg pristupa. Dakle, ne, kao što rekao, ponavljam, ne postoji tema koju ste ne gledaš, ali jako se treba paziti na društvenu odgovornost na pozornici. Интересно. Еве ти, например, си настапувала секаде низ Балканот, да кажам, еве така. Еве, што балканците најтешко го прифаќаат како шега, например? Šta najteže? Pa možda recimo, iako ni to nije više toliko postalo problem, ali možda šalu na vlastiti račun, ali ne na vlastiti račun kad su neke opće zafrkancije koje su stereotipne, recimo to tako, nego stvarno kada pikneš negdje na političkoj možda razini, tamo gdje boli, a zapravo ne kuže da tu treba najviše pikati sa humorom, jer stvarno smatram da je humor jako kvalitetan alat, da ne kažem oružje, kvalitetan alat za mijenjanje svijesti, prodiranje do ljudi i tako to sve skupa. Zato je nastala predstava Kaj bre, gdje smo odlučili raditi na umanjivanju tenzije između Hrvatske i Srbije. Tako da
mislim da Balkanci možda im zapravo najteže bilo prihvatiti da postoji netko drugi ko će njih sad nasmijavati. Jer kao što? Mi ko Balkanci, mi smo svi smiješni sami po sebi. Sad će ti doći te nasmijavati to. A sad koju najteže šalu prihvaćaju, pa iskreno, da, mislim da je publika sada već jako, jako lijepo i kvalitetno educirana, da su otvoreni za apsolutno sve, ali upravo to, ovisi gdje pikneš i kada najviše boli, to najteže prihvaćaju, a opet dosta ljudi nam zna reći kao, bravo, to. Tako da, ne znam, mislim da ne postoji baš sad neka specifična tema. Mislim da je ovisno od publike do publike i ovisno od države do države. Некои стендап комичари тоа го прават. Дали волиш ти да се спордаш са неким од публиком? Можда. Pa mislim ovako, sa publikom, misliš direktno kao s nekim... Tako je. Pa, ok, to je sad recimo postao globalni problem i drago mi je što su se dosta stand-up komičara kao takvih u svijetu počeli ne buniti oko toga, ali su počeli zahtijevati da postoji razlika između crowdwork comedian i stand-up comedian. Jer ono što se danas počelo događati na globalnoj razini, ne samo na Balkanu, je da ljudi misle da je crowdwork comedy stand-up comedy. A nije. Jer ti, ako nemaš sadržaj, ako ja tebe ne mogu kroz tvoje stavove, kroz tvoja mišljenja, kroz tvoje fore uopće upoznat ko si, nego ti samo meni tu dođeš, nisam platila kartu da ja 2 sata slušam šta ovaj radi, daj mi reci tvoje mišljenje, reci mi ko si ti, šta. Osobno smatram da bi crowd work trebao biti, znači bavljenje sa publikom, trebalo biti u onom trenutku kada tebi neko iz publike dobaci pa da ti vratiš, ili bi trebao biti začin u tvom nastupu, doslovno spice, ali cijeli nastup fokusirati samo na to. Mislim da je to stvarno jako, jako loše i jako mi je žao što su komičari, kao što rekao, na globalnoj razini prestali proizvoditi sadržaj, više su se fokusirali na crowdwork jer misle da sada to prolazi u svijetu i tako to, ali ja već primjećujem kod publike da im je to dosta, da se ne žele više sjedati u prvi redove, da se boje. Ima naravno i publike dalje koja je dočeka, daj me vrijeđa i to sve, ali mislim da publika će sve više i više početi ponovo zahtijevati sadržaj, što mi je jako drago jer osmisliti foru i osmisliti sadržaj je kvalitetan sadržaj, puno teže nego izbaciti 2-3 psovke i uvrede publici i tako to. Tako da... Ja to ne volim. А дали и денес се чувствува во публиката трауми од 90-тите и национализам? Pa mislim kod publike toliko i ne koliko kod naroda općenito. Ono što svi primjećujemo, znači sve države bivše Jugoslavije primjećuju to da nas jednostavno neće pustiti. Da nas političari neće pustiti da mi živimo u miru. Jer svaki puta kada oni naprave nešto koruptivno, neko ogromno sranje ili nešto, šta će onda napraviti? Onda će opet vratiti, ali to su vam sigurno Srbi. Nama u Hrvatskoj su za sve Srbi krivi, ne znam ko je vama sve kriv, Bugari vjerojatno. Da. Eto, nama, Bugari i Grci su vam vjerojatno sve krivi. Grcite porano сега веќе не се спомнува толку. Znači, Srbima su sve Hrvati krivi i tako to. Znači, jednostavno nam oni ne puštaju i mislim da se nakon pandemije, nažalost, ponovo jako vratio nacionalizam na mala vrata i počeo ponovo i nacizam i neka vrsta animoziteta i tako to, tako da nažalost osjećaju se traume, ali recimo evo, na koji način, ja vjerujem, zato vidim da je recimo Kaj Bre, da je jako rehabilitacijski nastup, odnosno rehabilitacijsko sredstvo ima i katarziju u sebi. Primjerice ono što sam primijetila, tamo gdje je rat bio gdje su najviše ratom pogođena područja, tamo Kaj Bre najbolje prolazi. I to mi je zapravo možda najbolji dokaz da if you didn't feel the pain, you cannot find the laughter. Znači Kaj Bre prolazi dobro svugdje, ali Osijek, Sisak i takva mjesta gdje je stvarno bilo najgore za vrijeme rata, tu je ljudima, znači nama ljudi koji su preko 50-60 godina, znači svi su prošli taj rat, odrasli u Jugoslaviji i tako to, nas čekaju ispred dvorane
sa suzama u očima, neki doslovno i plačući, ridajući, da bi nas zagrlili i da bi nas zahvalili što ovo radimo, jer da, osjećaju još uvijek, nažalost, te traume 90-ih, jer upravo to, ja mislim da nas političari nikad neće pustiti. Da bi oni ostali korumptivni, da bi mogli dalje raditi sva sranja koja rade, pljačkat nas i tako to. I žao mi je što narod nikako da shvati da su oni krivi zato što evo ja sam danas se zafrkavala na svojoj društvenoj mreži, razumijem da je LGBT zajednica problem u Hrvatskoj, jer svaki puta kada dvoje LGBT ljudi vode ljubav, jedna osoba ostane bez posla. Kada se dvoje LGBT ljudi prime za ruku, ekonomska situacija u državi padne. Znaš, naravno to je zafrkacija, ali upravo to, jer ne možeš pojmiti da nije ti Srbin kriv što ti nemaš posao, nije ti trans osoba ili pedar ili ne znam ko kriv zato što ti nemaš leba da jedeš, nego su ti ovi političari koruptivni krivi. Ali upravo to, znači, ide se na niske strasti. Znači, svaki put kada je naprave sranje, oni će, Srbi tu krivi. Na primjer, si imala zajednički nastup со твој српски колега во Хрватска и ти си била, предпоставам, во Србија. Како помина српскиот колега во Хрватска? Како помина? Кај публиката и ти како си поминала во? Kako to misliš, Kako je prošao kod publici tvoj srpski kolega? Pa misli, super je prošao. Tako. Evo recimo kada smo počinili, to je zapravo što vidim ja kod naroda, ok, sad nakon pandemije je druga situacija, ali prije, i to je stvarno čudno, sad nakon pandemije kao mrzimo Srbe, ali samo cajke slušamo. Ne razumijem, kako sad mrzimo Srbe, a samo slušamo njihovu muziku, koji je problem? Ali recimo kad smo počinjeli surađivati sa kolegama iz Srbije, mi još nismo bili u Srbiji prvi puta nastupat. Oni su dolazili prvo kod nas. I kako ja objavim u Studiju smijeha srpska stand-up comedy večer, u 3 sata do maksimalno dana rasprodano. Istog trena. Jer je ljudima čekali su samo da slušaju taj srpski, samo da ga čuju malo i to sve i umire od smijeha. I onda smo mi bili u Hrvatskoj kao, vidi ove Srbe, samo treba reći dobro večer Zagrebe i odmah svi popadaju i to sve. I onda tek smo shvatili zašto je to tako kad smo mi došli u Srbiju. Jer kad se ja popnem na pozornicu kažem dobro večer Beograde, kak ste, kaj kužiš, te sve neke zagrebačke stvari, ovi su u ekstazi. Tako da zapravo jako dobro prolazi srpski stand-up u Hrvatskoj i obrnuto, jer zaista mislim da jako jedni drugima falimo, a ko se tuđe, taj se voli. Tako da. Da. Spomnавме за homofobija, za LGBT, како што ти тоа кажуваш. Дали мислиш дека Балканот е хомофобичен, например, за разлика од Западот? Pa, da, mislim da je nažalost puno homofobičniji od Zapada, recimo to tako, iako je sad u cijelom svijetu postalo malo problem. Baš smo jučer kolegice i ja razgovarale, brate, 1970-ih i 80-ih su tak krenula konkretna prava za žene i konkretna prava za LGBT i evo nas u 2026. kao ozbiljno, samo ste nam 50 godina dali. Ne date nam više od toga. Znači u 2000 i nešto godina, samo 50 godina smo dobili slobode. Hvala. Tako da, mislim da na globalnoj razini se to postoji problem, ali kod Balkana je problem zato što smo mala država, zato što smo zatupljuje nas se, mediji nas zatupljuju iz dana u dan, reality show nas zatupljuju iz dana u dan, domovi kulture se zatvaraju, otvaraju se crkve. Hrvatska je sve postoji velika razlika između pravih katolika i oni koji to sprovode samo kad njima treba i odgovara. Tako da ne mogu ti reći pravu sliku toga dok ne napravimo anketu među svima. Isto koji je za izbore. Znaš, ja ne mogu reći da je cijela Hrvatska isključivo samo za HDZ kada na izbore izađe 20% glasača. Znači kada 100% njih izađe na izbore i tada HDZ pobjedi, onda ću vjerovati da je Hrvatska skroz desno. I isto tako što se tiče homofobije. Homofobiji jesu najglasniji i vrijeđat ćete na online društvenim mrežama i tako to sve skupa, ali sad da smo mi kao narod, mislim da bi to bilo pregeneraliziranje naroda kao takvog, mislim da samo, i objasnit ću se, znači mislim da samo nisu dovoljno, da narod nije dovoljno educiran
u vezi LGBT populacije i smatram da ih se ne treba nazivati idiotima, zadrtima, zaostalima i ne znam šta sve ne, nego treba sa ljudima razgovarati. Jer ja iskreno, kada krenem razgovarati u mala sela, znači zaista nastupali smo u malim selima i po Srbiji i tako to, i kada ti sjedneš i kada razgovaraš s ljudima i kada im logiku objasniš, ljudi apsolutno shvate, samo jednostavno nisu dovoljno educirani u vezi toga. Sad, prelazimo sa homofobiju na agresivnu homofobiju. Agresivni homofobi su agresivni samo zato što su sami LGBT, ali ih je toliko strah to priznat, da onda imaju potrebu napadati i vrijeđati kako bi oni ispali apsolutno ne to. Tako da, ne znam, ne bih rekla generalno da možda jesmo, ali samo mislim da smo slabije upoznati sa tom cijelom pričom i meni je fascinantno kad meni neko dođe i razgovara sa mnom i kaže pa ti si skroz normalna osoba. Pa da, jesam, apsolutno sam normalna osoba, samo da, eto. Интересно. Што се смени, например, по короната? Дали пандемијата, по пандемијата па навака на полошо се смени светов? Или може би еве сега па се враќаме во нормала или како? Ne vraćamo se u normalu. To je ono što je mene zaista iznenadilo kod pandemije. Kao prvo, pandemija, niko nije ostao ravnodušan nakon korone. Ili je neko otišao skroz u K, ili je postao bolja osoba. Ja stvarno, ili je se popravio, odlučio. Nema sredine, nekako je to otišlo na lijevo i na desno. Šta se točno dogodilo tokom pandemije, zaista ne znam, ali mogu ti reći po vlastitom iskustvu gdje, recimo, Aleksandar i ja smo razgovarali prije pandemije. Šarena opca obitelji je moj stand-up show u vezi LGBT-a, Kaj bre je u vezi hrvatsko-srpskih odnosa. I mi smo sjedili na kavi i razmišljali smo, pa ja stvarno mislim da te predstave više neće biti potrebne. Jer te predstave su najpotrebnije i najbolje prolaze dok još uvijek postoji tenzija, dok još uvijek postoji homofobija. I mi smo zaista razgovarali kao, ma nema šanse, više ova predstava neće biti potrebna, ja ju jako volim, ali nećemo ju više morati izvoditi. I onda se dogodila pandemija i odjednom, evo, ja imam osjećaj kao da smo mi tokom pandemije popili krivu pilulu kao u Matrixu i probudili se Trump predsjednik, Netanjahu je nenormalan, homofobija je sve jača i jača, nacionalizam i desnica je sve jača i jača. Ne znam točno šta se dogodilo, ali definitivno se sve izokrenulo i malo me strah za budućnost naših mladih i djece, ali evo, po primjeru Srbije možda nas ne bi trebalo biti strah, možda će se mladi stvarno probuditi i reći pa dosta je, brate. Едно подпрашање околу пандемијата. Антиваксер си или се вакцинираш? Nisam antivakser, to je jako glupa rečenica, jer nema nikakvih dokaza da cjepiva izazivaju autizam, ne izazivaju više nego što bilo koja druga tablete koje pijete i to sve. Nisam antivakser, cijepili su me kad sam bila mala i tako to. Što se tiče pandemije, nisam se cijepila, ne zato što sam antivakser, nego zato što sam alergična na određene lijekove, i to smrtno alergična, neću reći koje, da ne bi ljudima koji me mrze omogućila da me otruju, ali sam smrtno alergična na određene lijekove i s obzirom da i prijavila sam se na Rebro bolnicu u Zagrebu na medicinsko testiranje lijekova i rekli su mi da je red čekanja 2 godine i onda sam ja bila kao, pa kako ja se moram cijepiti sad, a 2 godine moram čekati da znam da li mi je to dobro. A kao, dobro, ajde, neću. I nisam se cijepila, ali sam zato prolazila sve one testove i tako to sve skupa stalno, ali nisam, mislim, evo vidiš, što je sad toliko grozno gdje ili je jedno ili je drugo. Postoji sredina gdje ja nisam antivakser, ali evo nisam se cijepila jer nisam bila sigurna da li će mi se nešto grozno dogoditi jer nisam mogla napraviti testiranje. Tako da, eto, ne znam šta bih ti rekla. Smatram da ova retardacija i glupost koja se sada dešava po svijetu gdje su ljudi prestali cijepiti svoju djecu, pa nam se vraćaju bolesti iz prahistorije od ospica pa na šuge i ne znam čega, to je apsolutno i potpuno glupost. Dakle, određena cjepiva su provjerena. Ne kažem da ne postoji mafija farmaceutska koja bi nam sutra uvaljala ne znam šta u grlo i to sve, apsolutno postoji. Apsolutno treba biti oprezan oko kemije koju nosiš u svoje tijelo,
ali isto tako ne treba raditi gluposti. Mislim, svi smo mi cijepljeni kad smo bili mali, jel tako? Jel su nam se rodile 4 noge ili 4 nisu. Tako da eto. Драги гледачи, оваа прилика ја користам сега чисто да ви спомнам, да ве подсетам дека треба да притиснете лайк на овој подкаст како би не поддржале и да го споделите како би допро до што поголем број на луѓе. Кој е најсексистичкиот момент кој што си го доживеала на сцена? Дали имало некој таков момент? Od strane publike misliš? Da, od ili strane na publike. Od strane publike, pa jednom se jedan lik zaderao dok sam se penjala na pozornicu kao uopće nisi, kao jebote što si ružna ili tako nešto. I ja sam bila kao, pa gospodine, nije ovo izbor za mis. Ja trebam biti smiješna, ali vi ste očigledno ovi kao, ako ne mogu se napaliti, onda se neću ni smijat, kao nešto. Ali mislim da su više kolege ti koji su seksistički nastrojeni u smislu žene nisu duhovite, bla, 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 bla. I zapravo mi je jako zanimljivo da me ovo pitaš u Makedoniji, pa ću podijeliti s tobom najseksistički trenutak koji mi se dogodio, a to je bilo u Makedoniji. Kada je kada je voditelj programa, nije Oliver to organizirao, evo da odmah ga ogradim od toga, ni Oliver ni Saša nisu to organizirali. I nije na meni da ja sad izgovorim ime i prezime osobe koja je to napravila. Zašto? Dobro, ali uglavnom prvi nastup kada smo imali, pozvali su mene, Jelenu Radanović iz Srbije i kolegu Vlatka Štampara iz Hrvatske i još je muških komičara nastupalo, mislim da nas je bilo negdje oko 7 ili 8 u programu. Stavili su Jelenu prvu, mene drugu i onda ostale na raspored to. Voditelj programa je bio muško i odradila je Jelena svoj nastup, odradila sam ja svoj nastup, prošlo je fantastično, znači stvarno smo satrale, super je bilo. Nakon nas dvije se voditelj popeo na pozornicu i izgovorio, to su bile naše cure, a sada je vrijeme za prave stand-up komičare, krenimo sa prvim od muških večeras. I nas dvije u backstage kao, čekaj, se ovo sad upravo dogodilo, a nas dvije, što najbolje od svega, u tom trenutku iskusnije, kvalitetnije i ne znam šta od svih tih muških na pozornici, ali eto, ali mislim da apsolutno sve žene u Makedoniji razumiju ovo što sam sada rekla, tako da... Дали денес на Ali od tebe evo ništa nisam još doživjela, tako da niti sumnjam da ću. Нема. Далеко бил. Дали денес на жените им е полесно да се занимаваат со комедија од колку порано, например? Pa mislim da danas je sigurno lakše, pogotovo sa ovim ženama po Americi i Engleskoj koje probijaju sve više i više te velike Netflixe, velike dvorane i tako to. Sigurno je lakše baviti se stand-up komedijom, međutim i dalje razgovarajući sa komičarkama, s obzirom da ja produciram i komičarke iz Amerike i Velike Britanije i tako to, pa onda imam priliku družiti se sa komičarkama iz cijelog svijeta. Koji će mi pišu komedija za Hrvatska? Šta? Koji će mi piše komedija za u Zagreb? Da. Ti. Ali hoću, nema problema. Ja ću ti sve prevesti što ćeš ti napisat. Jer stand-up komedija je isključivo autorski materijal. Nažalost, jedno 3-4 kolega u Hrvatskoj plagiraju strane komičare, ali je sad već strana komedija toliko došla k nama da će se vrlo brzo to iskužiti, tako da neće ti niko pisati. Ja ću ti samo prevest to što ćeš ti napisati, ali imam prilike razgovarati sa hrpom tih komičarki i nažalost sausage party, kako mi to sad zovemo, je više nego evidentan u svijetu. Već su počeli festivali na Balkanu i u Hrvatskoj biti isključivo muški komičari na line-upu i na repertoaru. I zapravo je teže ženama se baviti stand-up komedijom zbog kolega oko i ponašanja u backstage-u koji zna biti jako seksistički ili jako fizičko dodirni odnos i tako to. I taj stav gdje je kao, ajde, pustit ćemo jednu malo da odradi, ali žene nisu smiješne. I mislim da nije publika problem, niti okolina, koliko su zapravo sami kolege unutar scene veliki problem za žene.
Ali definitivno da je lakše danas, je sigurno, a opet kad bolje pogledaš, kad se vratimo u Jugoslaviju recimo, ko je bio najbolji i ko je bio najpoznatiji stand-up komičar u Jugoslaviji, tada se to nije zvalo stand-up komedijom, a to je Nela Eržišnik, jel tako, ko je Tito plaćao da ga vrijeđa, da ga zafrkava u emisijama. Tako da, mislim da je danas definitivno lakše, ali bilo bi još ljepše i lakše kad bi kolege to podržavali i kada bi im bilo drago što evo i mi postojimo na sceni. Marina, imam jedno interesno prašanje, a to je da li, na primjer, humorot ti pomaga da se spraviš so predrasudite, bideći ti imaš mnogo jak humor. Pa da, apsolutno ti humor pomaže da se nosiš sa svim lošim situacijama u svom životu, a pogotovo sa predrasudama, ali ja mislim da humor ne samo da nama pomaže da se nosimo sa predrasudama, nego mislim da publiku jako dobro educira. Kao što sam već rekla prije u intervjuu, stvarno vjerujem da je humor jako kvalitetan alat da dođeš do publike i da promijeniš neko njihovo mišljenje, svijest, predrasudu koju su imali i tako to. I za to ti mogu dati konkretne primjere, što je najbolje od svega. Evo recimo, jedan od primjera koji neću nikad zaboraviti, osim tih hrvatsko-srpskih stvari, gdje, recimo, evo, reći ću ti jedan primjer za hrvatsko-srpski i jedan primjer za LGBT što se tiče predrasuda i mijenjanja tih stvari humorom. Imamo Kaj Bre u Nišu, u dvorani, u Domu vojske. Znači, najapsurdnije ikad. U Domu vojske, u dvorani je nekih 660 ljudi, rasprodali smo to sve, jako smo bili sretni, i hrvatsko-srpski odnosi, to je tema i tako to. I nakon nastupa ja stojim ispred dvorane, svi su već otišli od publike, i ja čekam Aleksandra da izađe van i stojim sama ispred i preko ceste mrak je, pa ne vidim dobro čak ni s naočalama, vidim trojicu koji su baš jako onako nabildani i tako to, i skuže mene, trknu se i ovako pokažu na mene i krenu prema meni. I meni kroz glavu, ovi su bili na šou, ubit će me sad, znači, je li ovo moj kraj u Nišu, kao to ne mogu vjerovati. I u tom trenutku kako su se oni približili, tako im vidim lica i vidim osmijeh ogroman na licima i oni dolaze do mene, jedan od njih me ovako zagrli, digne me u zrak i kaže, bio sam sad na predstavi i znaš šta ću ti reći? Nikad neću više da bijem Hrvate, samo ću da ih grlim. I kao, wow! Tako da, stvarno je humor doprio do njih. A recimo što se tiče LGBT-a, jednu situaciju koju isto tako neću nikad zaboraviti, gospodin u Beogradu, ja nastupam u Ben Akibi i nije bio neki LGBT show, nego neki općeniti. Međutim, kako ja pričam normalno o tome, više ne pričam on meni, ja njemu, nego moja draga meni kaže, i sad ja spomenem nešto unutar predstave jednom, tako to, završi show, dolazi jedan gospodin do mene, negdje 50-60 godina gospodin ima, stariji, dolazi do mene i kao, hoćeš molim te doći tamo do stola, moja žena i kćer su tamo, da popiješ s nama pivu. Molim te, oduševila si me, molim te. I rekao, ok, nema problema. I dođem ja do stola, on sav ovakav osmijeh, energija, njegova supruga i kćer, šok, znači faca im je, ja ti to uopće ne, samo sam ih pogledala zbunjeno i dalje nastavila razgovarati s njim, ali osjećam njihove poglede i njihovu zbunjenost na faci i kao dobro, ok, ajde, i sad ja s njim pričam, on ode na WC, kaže mi kao, moram na WC, odmah se vratim, ja kao dobro, on ode na WC, ja pogledam njih dvije, a njih dvije ovako me pogledaju i supruga, žena njegova, Marina, zašto mi imamo ovakve face? Ja kao, da, zašto? Gledam vas cijelo vrijeme. Ovako, zadnjih 10 godina se mi na svakom obiteljskom ručku sa ovom budalom svađamo oko toga da LGBT ljudi nisu bolesni, da ih ne treba zatvoriti, da ih ne treba pobiti. 10 godina se mi svađamo s njim. Da bi on večeras, usred tvog nastupa, samo se u jednom trenutku okrenuo prema nama i rekao, imate pravo, LGBT ljudi su baš super, okrenuo se i nastavio gledat. Tako da, razumiješ, jednu osobu smo promijenili, idemo dalje. Gledaš kakva moć imaš. Pa, to je prvo sila. Humor je jako velika moć i privilegija. Definitivno. Da li misliš to što otvoreno zboruješ za tvojata opredalba seksualna, ti donesu povjeće minusi ili plus, na primjer? Da li... Pa, nažalost, minuse, sigurna sam minuse, zatvorilo mi je mnoga vrata, čak i oni ljudi koji bi htjeli
možda me nekad negdje angažirati ili negdje staviti, me ne stave da oni ne bi ispali neki krivi problem i tako to. Tako da, definitivno mi je zatvorilo vrata. Međutim, kada gledam to unazad, recimo moja mentorica mi je rekla da nisam to nikad trebala napraviti, da nisam nikada trebala reći da sam gej. Meni osobno, evo ovako, kao prvo, kao što rekao, stand-up komedija je iskrena disciplina. Onog trenutka kada sam ja to rekla, meni je kvaliteta nastupa porasla za 200%, jer sam ja postala bolje, opuštenija, gore, bolja i tako to. Tako da ne znam da se sad mogu vratiti u 2010. kada sam to napravila, vjerojatno bi ponovila isto. I iskreno ću ti reći, dakle, jako puno online bullyinga imam, jako puno prijetnji, jako puno uvreda i tako to sve. Međutim, također ima ljudi koji mi se javljaju, hvala ti puno zbog toga što ti javno kažeš to, ja shvaćam da ima nade, zbog toga što si ti nastupala tu i tu, ja sam se odlučio autot roditeljima i tako to sve skupa. I sad, da je omjer na 10.000 uvreda i prijetnji jedna osoba koja mi se javi da sam joj pomogla, ja bi već s tim omjerom bila jako zadovoljna i sretna. Međutim, omjer je čak i veći i bolji. Tako da, evo, recimo na 1000 prijetnji jedna osoba, ja sam jako zadovoljna s tim omjerom i neka tako i ostane. Ne mogu vratiti vrijeme. Da li bi mi to neka vrata otvorilo? Sigurno bi. Jer prije sam bila ona mala splava s naočalama što je duhovita i smiješna. Sada sam samo to i onda sve ostalo. Mediji to jako koriste, znači neće objaviti neke kvalitetne stvari o meni, ali će zato svako malo objaviti kad ja stavim neki status ili fotografiju ili nešto u vezi moje žene ili nešto, to će naravno prenijeti jer im je samo bitno clickbait da još više šire mržnju i polariziraju ljude i tako to. Tako da, nažalost, da, otvorenost mi je sigurno donijela jako puno negativnih konotacija u javnom prostoru i u onome čemu se bavim, ali u mom privatnom i osobnom životu mi je samo pomogla da ja budem, i ne znam kako biti drugačija, znaš, kao što rekao, iskrena je disciplina stand-up komedija, ne znam uopće kako biti drugačija, tako da šta je, tu smo gdje smo i... Но ти говориш дека дури и да се врати времето би го повторил истото, а тоа говори само за тебе како човек, искрен човек, впрочем секоја чест. Дали публиката денеска е поотворена или глумат толеранција? Pa mislim da je publika danas otvorenija, ali opet, evo, kao što smo već razgovarali, nakon pandemije se nešto dogodilo, neki switch, recimo to tako. Međutim, zato mi je puno draže sada nastupati solo, jer kada nastupam solo, onda znam da su ti ljudi došli zbog mene, a kada nastupamo na nekakvim festivalima ili negdje, onda tu se sigurno može naći neko kom ja neću odgovarati, pasati i tako to. Ne mislim da i dalje će postojati ljudi koji će glumiti tolerancije, dalje će postojati ljudi koji će ti ugledati u lice. Evo recimo, jako zanimljiva stvar, razlika Nizozemske i Balkana, kada mi je neko rekao, od Balkanaca mi je neko rekao kao joj, a Nizozemci su ti jako hladni, ne grle se, ne daju ljubav i tako to, ali u isto vrijeme neće ti nikada zabiti nož u leđa, jer su jako direktni. Iskreno, pa radije to, nego na Balkanu su mi ljudi zabili nož u leđa dok su me grlili. Znaš, tako da, neki sigurno glume toleranciju, neki će zauvijek glumit toleranciju da bi ispali moderni, ne znam što sve ne. Ги prepoznavaš tije što glumat? A mislim, gledaj, među hrpu publike ne možeš ti sad tu nešto prepoznati i ne prepoznati. Ne, vo životu zborovo. Pa u životu sigurno prepoznaš ljude koji, vidiš im i po energiji, vidiš im po licu i tako to sve skupa, ali evo, privilegija zatvaranja kluba i zatvaranja produkcije i nerađenja sa svim s kim moraš raditi da bi napunio klub je to da sada mogu birat s kim radim, mogu birat kod koga radim,
Tako da definitivno bi najrađe samo se, opet naravno postoje neki projekti gdje ne mogu baš uvijek birat, nego moram uzeti određene ljude koji će ili napuniti dvoranu ili ne znam šta, ali prepoznaješ tu, mislim, sve fake se u nekom trenutku, sve lažno se u nekom trenutku skuži i sve lažno nekad u nekom trenutku se rasprste, tako da. Так. Спомнавме студио смеха. Што научи од затворањето на студио смеха? Pa od zatvaranja šta sam naučila? Naučila sam upravo to, da sada mogu raditi s kim god želim i da mogu birat s kim ću raditi, a ne da moram raditi sa bilo kim ko... Jer recimo ja nikad Studio smijeha nisam vodila kao moj osobni projekt i ono što ja izaberem, to je dobro. Meni je samo publika bila taj odraz kvalitete. Ako ja ne mislim da si ti duhovit i smiješan, a publika to misli, ja ću tebe i dalje držati u klubu. Jer ako ćemo iskreno, ukus se razlikuje, jel tako? Tak. Znači, meni osobno je od 22 komičara i komičarke koje sam ja odgojila, da nazovemo to tako, 3 mi zaista pašu po humoru. Ali ako ja vidim da neko nasmijava ljude i rasprodaje dvoranu i tako to, ok, znači ko sam ja da kažem da to nije duhovito i kvalitetno, ako ima sadržaj, ako ima odgovornost na pozornici i tako to sve skupa. Pa eto, onda tako sam vodila. A naučila sam iz zatvaranja, sam naučila da nikad više neću si dopustiti da se ja dajem za nekoga i za nečiju karijeru više nego što se ta osoba daje. I isto tako sam naučila da nikad se više neću davati više za nekoga nego što ću se davati za sebe. Интересно. Марина Орсак, сега живееш во Холандија. Како е таму? Дали работиш таму, например, дали не работиш и како изгледа твојот живот денеска? Pa radim u Nizozemskoj i zapravo ja sam tamo 4 mjeseca. Znači ja živim tamo od decembra 2025. Со среќа. I evo, sada s obzirom da je jako veliki nedostatak MC-eva, znači voditelja programa je veliki nedostatak. Pa ajde тогаш, викај. Pojačao mi se broj nastupa. Recimo evo, imam sada u 5. mjesecu imam negdje 12 nastupa, što je već jako velika brojka za neko ko je tek došao. Tako da mi raste broj nastupa, jer engleski pričam ko materinji, pa mi to olakšava cijelu situaciju. Primetiv. Međutim, ono što mi je, hvala ti, ono što mi je najveći zapravo, ne šok, nego najveća potvrda moga rada i najveća potvrda toga da zaista najveći problem na Balkanu i u Hrvatskoj je to što sam žena i javno LGBT i nikome nije bitan moj CV, koji je zaista bez ikakve sad lažne skromnosti ogroman. Znači ja sam u svojoj karijeri, osim što sam 10 godina vodila Studio smijeha, bila menadžer, ugostitelj, apsolutno sve moguće, producirala 550 nastupa godišnje, pokrenula preko 10 originalnih novih projekata, organizirala preko 14 festivala, odgojila preko 22 komičara, osvojila ne znam kakve nagrade i sve to znači moj CV da sam muško, ja ne znam, stvarno, mislim da bi mi spomenik možda digli u Hrvatskoj, međutim, s obzirom da nisam i s obzirom da sam javno gej, to ništa ne znači. I sad, moj CV 20 godina u Hrvatskoj i 4 mjeseca u Nizozemskoj znači više u 4 mjeseca u Nizozemskoj nego ovdje. Jer evo, ja nisam tamo bila niti puna 4 mjeseca, ja sam trenutno producent za English speaking shows i native language speaking shows na International Comedy Festival u Eindhovenu i na Summer International Comedy Festival u Utrechtu. Wow. Exactly, wow, a tu sve sam morala sama, a niko Svaka ništa čast. da bi tako da radim gore i uživam gore, neću zaboraviti balkansku publiku, jer balkanska publika nije kriva za to što su meni vrata zatvorena na televizijama, medijima i tako to, tako da sigurno neću zaboraviti, oni ljudi koji mene vole, cijene i prate, ja ću se redovno vraćati na Balkan nastupat, ali bi apsolutno bila laž da ne kažem da se nisam
energetski, psihički i poslovno preporodila gore. U Makedoniji imamo jedna pogovorka, seko je lošo za dobro ili svako lošo je za dobro. Što bi kažala nam Marina od 2005 godine, od pred tvojот prv nastap? I v isto vreme da te potprašаме како стендап комичар, što bi mi dao savjet na mene, na primjer, što da... Pa evo, recimo sebi, kao stand-up komičarki iz 2005. ne bi ništa, znači moj put kao što se tiče same moje razine nastupa, broja nastupa, to sve, tu ne bi ništa mijenjala. Ono što bi sigurno rekla samoj sebi je da se puno više posvetim sebi i svojoj karijeri, jer sada nakon zatvaranja kluba shvaćam da sam ja radila na brojevima kluba, a ne na brojevima sebe, a sad su brojevi užasno bitni. Mislim, i ti brojevi su samo društvene mreže, a ovi 12 nastupa, 4000, 12 festivala, 14, koliko već, 4000 nastupe, to je puno manje bitno. Ti brojevi nisu bitni. Tako da, recimo, više bi se posvetila isključivo svojoj karijeri, ali i dalje bi stvarala povijest. A tebi bi poručila da budeš iskren, da pokušaš, jer recimo evo, šta kažem na radionici, zbog straha od publike, dosta komičara odluči uzeti karakter na pozornici, da bi se sakrili od publike, jer stand-up komedija nije ko kazalište. Tebi može svako dobaciti istog trena šta god hoće i onda ljudi odluče uzeti karakter. Međutim, ono što iskustveno znam, kroz karakter, kada ti skupiš dovoljno samopouzdanja na pozornici, pravi ti ćeš htjeti izlaziti van. I onda će ti biti puno teže iz karaktera dobiti sebe, nego da si skupio dovoljno hrabrosti da od starta kreneš ko ti. Jer stand-up komedija, ako bi ju stvarno definirali onako kako treba, to nije komedija s nogu, niti trebaš stajati, niti ne znam šta, nego je komedija sa stavom, duhovita kritika društva, duhovita kritika događanja oko nas i tako to. I ti kao čovjek, kao biće sa stavom, sa mišljenjem i tako to, kad tad ćeš htjeti nešto reći iz svoje vlastite vizure i karaktera. I zato jedini savjet koji ti mogu dati je da radiš što više, znači niko te ne može naučiti stand-up komediji koliko te broj nastupa može naučiti, bilo gdje, bilo kad, ne velike sale, jer recimo evo, daću ti jedan primjer, ponovo neću imenovati ljude, ali došao jedan stand-up komičar u Hrvatsku, iz Makedonije. Wow, nisam i rekao mi je... Nikola Todorovski stalno nastupa. Stvarno? Da, mislim, volimo Nikolicu i tako to, ali došao je jedan drugi komičar davno prije, zove me i kao ja imam nastupe pred 2000 ljudi, ja razvaljujem pred 2000 ljudi. I ja mu odgovorim, ljubavi, kad razvališ pred 20 ljudi, onda mi se javi. Jer 2000 ljudi, uvijek postoji kritična masa koja će se nasmijati, pa će povući i ostali da se nasmiju. I onda je ta osoba mene nagovorila da dođe. Ja sam dovela tu osobu u Zagreb. 40 ljudi je uspio dobiti u klubu. Umro je. Znači, to je bilo 1.5 sata zrikavaca. Tako da, kada ti neko kaže, imaš samo 4 ljudi i tako nešto, nemoj se bojati izaći. Znači, tu se kuje zanat pred 10, 15, 20 ljudi. 2000 ljudi je najlakša publika na svemiru. Ali ovaj mali broj ljudi, znači, tu se zna čija majka crnovunu vrede. Tu se zapravo stvara i da pokušaš biti ono što jesi, da to pokušaš biti na pozornici. Hvala puno, hvala mnogo za советот, тебе и за сите идни што сакаат да станат стендап комичари, златен совет од нашата Марина. Како, последно прашање би кажал, дали комеди сцената што ја создаде впрочем ти, денеска те прави среќна или имаш некој поинакво чувство, например? Pa mislim, toliko lijepih stvari se dogodilo i toliko lijepih uspomena zapravo imam, pogotovo sada kada čistim hard disk i kada prolazim kroz sve te fotografije, kroz sve videe i tako to. Jako puno lijepih stvari se dogodilo. Čini me nesretnom u nekim segmentima, u određenoj nezahvalnosti, u određenom nepoštivanju nekih stvari i tako to. I moram priznati da me čini nesretnom činjenica da kao osoba koja sam stvarala scenu, u šta se scena danas pretvorila.
a to je u prvoloptaški niskostrasni humor. Da, evo, to. Znači, mi kada smo počinjeli smo bili nešto potpuno drugo publici, nešto što ne vide na televiziji, duhoviti kritičari društva, intelektualni humor, određena inteligencija je bila uključena i tako to. I onda s vremenom na vrijeme kako se scena širila, tako je seljačija, u nedostatku boljeg riječi, seljačija počela ulaziti u scenu i prevladavati njome. Tako da ono što se danas scena pretvorila mi se apsolutno ne sviđa. Ne sviđa mi se što apsolutno ima prostora za sve da jedemo, ali neki ljudi odluče žderat, pa onda nema prostora za apsolutno sve. Ne sviđa mi se što ne radi se na razvijanju scene, kako sam ja otišla i kako sam stala raditi radionice, open mic i tako to. Nema novih ljudi, nema mladih ljudi koji se razvijaju i to sve. Tako da taj dio me dosta, moram priznati, rastužuje. Ali ne mogu reći da me ne čini sretnom. Znaš, ja sam, sve sam si sama kriva. Nije mene niko tjerao da ja radim s tim ljudima. Nije mene niko stavio pištolj u glavu i rekao, moraš sad mentorirati ove ljude, moraš im biti mama, moraš trčati u 2 ujutro po njih kad im pukne guma u Ljubljani, moraš ne znam šta sve ne. Sve sam ja to sama radila, tako da zapravo ne mogu niko kriviti osim sebe u konačnici, tako da podvojeni su mi osjećaji. Dosta toga me jako veseli i sretna sam i iskreno recimo ono što me možda najviše rastužuje, što su određeni kolege svojim ponašanjem i svojim postupcima oduzeli meni mogućnost da se veselim zbog njihovih uspjeha. Jer mene njihovi uspjesi niti me čine ljubomornom, niti me smetaju. Ja sam radila na vašim uspjesima. Godinama i godinama sam radila na vašoj karijeri. Znači, vaši uspjesi mene kao vašu mentoricu i kao vašu mamu, pod navodnicima, jako vesele. I sa svojim ružnim postupcima vi ste meni oduzeli ta sreća. Tu sreću da se veselim. Jer ja prije, znači, ako si ti siguran u ono što jesi na pozornici i ako si ti siguran u sebe i u svoju kvalitetu i svoj humor, ne može tebe niko drugi ugroziti. Kako te može neko ugrožavati ako je dobar na stage-u? I to će ti potvrditi, recimo, da sad razgovaraš sa hrpu komičara sa balkanske stand-up comedy scene. Onog trenutka kada bi netko kog ja mentoriram, ili ne nužno kog ja mentoriram, nego ko sa mnom nastupa, recimo, evo, i kolege iz Srbije ili tako to, kada bi oni razvaljivali, ja iza, meni suze idu od sreće. Zato što trebamo mi svi biti, recimo ono što kolege neke danas rade krivo je, namjerno uzimaju nekvalitetne komičare da otvaraju za njih, kako bi oni nakon njih ispali face. A onak, ne trebaš ti biti najbolji u show. Cijeli show treba biti kvalitetan, a ne ti jedna osoba unutar tog showa. Tako da, mogla bi sad razgovarati o tome danima. Sa danima, da. Ali evo, ako mogu iskoristiti priliku, s obzirom da sam rekao da je ovo zadnje pitanje, htjela bi najaviti... htjela bi najaviti da sa Oliverom dogovaram, nikada nisu napravljene konkretne stand-up comedy radionice u Makedoniji. I evo, ovim putem obećajem da unutar sljedećih godinu dana, nadam se da ću doći odraditi stand-up comedy radionice u Makedoniji. Wow. I da će se prijaviti jako puno ljudi, da nekako malo pojačamo, jer malo je komičara u Makedoniji koji to rade i koji su kvalitetni. Znači da malo pojačamo broj komičara i komičarki u Makedoniji i također, ako sve ispadne kako treba, krajem oktobra ove godine planiramo Best of Regional Stand-up Ladies Edition, što su mi svi rekli, čekaj, samo žene u show u Makedoniji. Rekao, da, baš zato, samo žene. Da nam niko ne može reći, to su bile naše cure, a sad je vrijeme za pravo. Ali ništa se, taman da se prijavam, ja ti ženi. Dobro, moći ćemo, budemo mi tebe stavili prvog, pa ćemo reći, to su bili naši dečki, a sad... Odlično, baš mi je milo što ekskluzivno za nas go kaže ova. Hvala ti što ste me zvali. Mnogo mi je milo. Kako zadnje pitanje, najbolji stand-up komičar u Makedoniji? U Makedoniji? Da. Poznavaš ovako osnovno Nikola? To je... Znaš, to je opet stvar ukusa. Znači, meni je svako... ali meni je svako drag iz određenog razloga. Znači, Nikola Todorovski mi je... Dobro, ajde, evo recimo, ako bi išli birati po trenutnoj Saško Kocev je jako kvalitetan komičar,
ali Saško, i to je on jako dobro zna, bog Saško nedostaje da poštuje kolege s kojima nastupa i da odradi minutažu koju smo dogovorili, jel da Saško? Ali, pa, Saško i Nikola su, da, Saško i Nikola su tu nekako, a Ivana Noskova je jedina žena tu, pa onda je, ne možeš reći, ima, još, ok. Ali uglavnom, ako ćemo recimo po kvaliteti i po sadržaju, onda bi za sad rekla da to definitivno Nikola Tudorovski. Така. Исцрпен одговор. Марина, ти благодарам многу што ни беше гостинка. Хвала тебе. И повторно се надевам ќе ни дојдеш годинава. Да. Кога ќе ја правите таа работилница. Хвала пуно. Дивно ми е било. Драги мои, тоа беше нашата Марина Орсак, најдобар стендап комичар на Балканот, дефинитивно од Хрватска, поточно моментално ни доаѓа од Холандија. А вие, ако ви се допадне овој подкаст, знаете дека треба да стиснете лайк и да го споделите. Се гледаме.